ground of gross misconduct. Mweri wa ikumi riria mutaratara wa kubagura uria wari munini wa president Rigathi Gachagua wanjiriirie ni ibinda riri ngwataniro ya Kenya Kwanza yonekire ritho-ini ria muingi muku njetokano na rumena ruria rukoretwo ngwataniro-ini iyo amu ni mutaratara wagayanirie atongoria na miena yeri aria manyitaga mbaru President William Ruto na aria manyitaga mbaru uria wari munini wa President Rigathi Gachagua. Mikana miruru iria yabianago kuri atongoria athiriti a bakubi a Gachagua ikibiriria magitariria guoya wao maugaga aria mekuthinika ni muingi uria wamaikeirie kura amu kwegiritani na mundu utarendo ni thirikari one ta kuga mariganiro ni kuretero maundu mothi wa nambere ni thirikari matura-ini mao. Instead of him finishing old projects, he's now going for new. Everything is new. Everything is new and he has no money. So where is this obsession coming from? Uteti wa kugayania gitaru kia Mount Kenya ukeigerero metha-ini umwe wa maundu maria uri wari munini wa President Rigathi Gachagua acukagiro ni kubunjia o kabira indi bindi ya gwitetera gwake Gachagua augire gutiari ni ibetia riake ta mutongoria kunyitithania kirima. Okorwo president ni anogetio ni kura cia Mount Kenya atwire urugari uyu ucungiriirie muingi wa kirima kuigua mbebo gacumbiri-ini ka utongoria ukioneka kwaga kuiganira na tabarira cia uthii wa nambere iria iratabanio ni thirikari. Na riri President William Ruto atanyitwo kwariria bunge cieri muthenya wa Aramithi iguru riigie bururi uria wikeire bari uthii wa nambere. Kiuria kuri akenya ni kana thirikari ya Kenya Kwanza ni eiganeire na wira uria irutaire muingi ibinda ria miaka iri iria ikoretwo wathani-ini. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.